bayiqonde usukela namhlanje about umkhuleko. Ngifuna ukuthi ke ngicacise ukuthi umkhuleko uyini kulesi sikhathi esiphila kusona. Kunencwadi lapha kwabeThesalonika bokuqala chapter 5 uverse lika 17 elithi pray without ceasing. Pray without ceasing. Ngamanye amazwi khulekani ningayekeli. Yes. Amanye ama-versions athi khulekani njalo. Okusho ukuthi ke ningayeki ukukhuleka. Yes. Manje ngifuna ukuthi ke ngenze ngichasise ukuthi umkhuleko uyini, indaba kuthiwe khulekani njalo. Because umkhuleko mfundisi wami uyiphalamende elishaya imithetho, uyisishaya mthetho. Umkhuleko makuthiwa khulekani njalo kusho ukuthi nizoshintsha imithetho. Mangithi sizoshintsha imithetho, ubuko Daniel, Shadrach noMeshach noAbednego eBabylon kwashintshwa imithetho ngenxa yabo. Bekhuleka. So umuntu okhulekayo usephalamende ushintsha imithetho, uinfluencer imithetho. Shawa imithetho kuthi umuntu angabe sakhuleka. Yena njengoDaniel akhuleka bheke eJerusalem. Lo mthetho obusushayiwa wafakwa isili yenkosi bese uyacishwa ushintshwe. Ushintshe lo mthetho kuthiwa akukhuleke nasi isithombe esikhulu esingaka amakhala yonke ama-instrument kuzo umuntu ongeza ukukhuleka aguqe lesithombe uzofakwa esithandweni somlilo. Hayi akhuleke afakwe esithandweni somlilo kushintsha athi mayiphuma lapho kushintsha umthetho because umkhuleko uyiphalamende lokushintsha imithetho. If misifuna ukushintsha umthetho eseParliament thina bekufanele sikhuleke because isishaya umthetho esikhulu saseKwaZulu Natal noma sase-South Africa sisemkhulekweni. Umkhuleko uyi-realm mfundisi wami. So when we pray without ceasing sikwazi ukushintsha. UJesu wakhazimula thiwa ingubo yakhe yakhazimula ngalendlela ukuthi ayikho into i-bleach engakwazi ukuwasha ingubo ibe mhlophe ngale ndlela. So ngamanye amazwi ngalesikhathi ekhuleka entabeni emnqumo uNkulunkulu wehlisa iOld Testament, wehlisa uElijah, wehlisa noMoses ezobafakazisa ukuthi yabona this is the man, this is my son whom I am well pleased. So iOld Testament iPentateuch ekaMoses and nabaprofeti. So abazi ukuthi bawumyali oyisa kuKristu Jesu. So abazalwane abazi ukuthi umkhuleko uyiphalamende lokushintsha zonke izinto ngale ndlela le yokuthi ke when we pray khona izinto ezenzakalayo. Asiphili, yabona umuntu ophila emkhulekweni akaphili kwi-fear. It doesn't matter ukuthi abantu benzani, akaphili kwi-fear. Yabona nje uElijah wathi mayehleli endlini yakhe ekhuleka wabona inkosi yama-Aram ithumela abaqamekeli abazofike basurround umuzi wakhe. Bathi mase bewusurroundile umuzi wakhe inceke yakhe uGehazi yaphumela ngaphandle ngicabanga yayoshobinga kanje. So mayifika amasosha amangaka asivalela asivimbile yamesana yangena necaphe. Ifika iman of God eParliament ibhala u4 angazi noma yayisemadolweni noma yayisesihlalweni ibhala u4. Uthi mayifika uthi yayisivinjezelwe la emhlanje. Umuntu waseParliament wathi nje mvula amehlo abone because awuphili kwi-fear mangabe usemkhulekweni. Yabona njengoba sikhuleka nje kulesi sikhathi sisemkhulekweni, ibandla likaKristu lisemkhulekweni, we are changing ama destinies. We are changing ukuthi lo nyaka uzobukeka kanjani. We are changing ukuthi izinto zizokwenzeka kanjani because ithina esidecideayo because emkhulekweni what I know emkhulekweni I'm a time traveler. Emkhulekweni I go to the future. I alter izinto. Ngilungisa izinto ukuthi azenzeke kanjani. Yabona emkhulekweni we shape izinto ezikwi-valley, si shape izinto ezikwi-mountain. Yabona emkhulekweni we change everything. Ukuthi abazalwane basuke bacabanga ukuthi umkhuleko ukuthi uyinto yemizwa, uyinto yoku-enjoy. Umkhuleko it's not a place of enjoyment. It's a place of alteration. Ingakho kuthiwa yi-altare. We alter, we change izinto without boycotting isibhikisha sithi asifuna ukuthi no. Emkhulekweni it's where we change izinto zibe ngendlela esifuna ngayo. uJesu uthi baba angikhulekela ukuthi sidlulele isitsha kodwa ngokwami ngithi adlulele isitsha kodwa angenzeki intando yami. Ngamanye amazwi emkhulekweni sikwazi ukunegotiate noNkulunkulu esezulwini
entena abeyiplanile kunento ethi siyasaba ukwenza intando kaNkuluNkulu kodwa uNkuluNkulu ayingenzeki intando yethu bese ethi uNkuluNkulu no ngizothumelela abazoqinisa baqinisa ukuthi go ahead neplan yami emkhulekweni ithiwe sibiza khona the sivula khona iportal yokuthi your kingdom come your will be done ngamanye amazwi emkhulekweni siyabiza sithi nje umbuso wakho mawufike noma ngabe khona umbuso esiufica ubusa khona la kodwa siyakwazi ukushintsha sithi akufika umbuso ngaphezulu kwemibuso yonke esemhlabeni because siyazi ukuthi emkhulekweni kwenzakalani we change izinto mfundisi wami emkhulekweni we do izinto zenzeke ngendlela esifuna uthi uNkulunkulu imina obeka abantu ezihlalweni zokuthi babuse futhi mina ngibadilizayo so emkhulekweni we negotiate no governor wasezulwini we negotiate no president ethi president usibanibana akasenzi kahle embusweni sicela umgudluze bese yamgudluza ngenxa yokuthi thina sama advisors emkhulekweni silulekana noThixo I'm sorry ukuthi ngisho kanjalo ukuthi anginazi isikhathi sokuyichaza mangithi silulekana noThixo emkhulekweni it's where we make things happen emkhulekweni sikwazi ukuvula ulwandle livuleke siwelele ngaphesheya sikwazi ukuvula indlela la ingekho khona so ngifuna ukusho kanje ebandleni likaKristu njengoba sikhuleke ngicela sisebenzise amandla ethu ukwenza izinto ezenziwa emkhulekweni esengivala emkhulekweni it's a realm umhlaba umkhuleko akuyona indawo esivisithayo siyahlala emkhuleko ingathi kuthiwe pray without ceasing siyahlala abantu abaningi bayavakasha baye emkhulekweni bacabanga ukuthi umkhuleko yizwe lokuvakasha emkhulekweni asivakashe mfundisi wami hayi asivakashe sihlala khona siphila khona silungi ingakho ethi umbhali wencwadi kwilokhu kwizenzo ethi siphila sahamba sikhona kuyena so emkhulekweni it's where I control izinto yabona makuthiwa ukubone mawuhleli phansi ucontrol remote control hayi manila sikhona yabona mina ngihlala emkhulekweni ngithi esontweni ngibeka ama-intercessors I told them and I trained them ukuthi awobani ngathi nina ama-intercessors no Uribe no Aaron mina ukuze ngikwazi ukwenza izinto zenzeka ngicela nishokhe izandla zami ngeke niyithathe induku engiyiphethe njengompostoli webandla ngeke niyithathe amandla nograce ephezulu kwempilo yami njengeleader yebandla kodwa nina nikwazi ukushokha mina ukuze ngiphakamise izandla zami uJoshua anqobe lapha enzansi because emkhulekweni akudingi ukuthi uzube kwi-battlefield wena uba sentabeni ube kwi-position yakho la ucontroller khona izinto then mawukhuluma ke then izinto ziqala zishintshe kuthiwa uMoses wayethi mayehlisa induku yakhe nezandla zakhe uJoshua wayihlehla lapha enzansi kodwa mayephakamisa induku hayi anqoba uJoshua so ngamanye amazwi when we pray right now at this time in this season when we pray kuzohluleka oSanballat noTobija bazophelelwa amandla ngeke baze bayenze lento abayenza kodwa thina as we are rebuilding the walls of Jerusalem and zizokwakheka kuzobonakalisa amandla kaNkuluNkulu khona izinto ezizokwenzeka kulo nyaka esikuona ka2026 why because ama prayer warriors ama intercessors ama gap standers ahleli kuma position awo to change izinto if we want izinto zenzeka ngendlela yethu asihlalene emkhulekweni sikhuleke ngaphandle kokuyekela ngamanye amazwi pray continuously when we pray izinto ke ila zenzeka khona if you want to see God on the move simcontrol emkhulekweni siphethe remote control ithina esivula ama channel sithi baba akwenzeke ekuthize ebuye kwaZulu Natal akwenzeke ekuthize eParliament elikhulu national akwenzeke okuthize kwezamabhizinisi kwezemfundo akwenzeke okuthize I'm telling you South Africa will be what we want us to be South Africa izoba lathi nesifuna ukuthi ibe khona ibe yilokhu thina esifuna ukuthi sibe yikhona Shadrach noMeshach noAbednego bathi inkosi cela ukuthi singadli thina singaliphuzi iwayini singayedli inyama yenu ngoba siyibonela ukuthi nikezwe abanye onkulunkulu sacela nje thina usithathe usiyekele thina sizodla imfino thina bese siphuza amanzi in 10 days in prayer in 10 days
kuthiwa abafana babechachamba ngaphezulu kwabafana bamakhaledi, abafana babehlakaniphile badlula amakhaledi, abafana baze bahlula abafana bazalwe khona la, babahlula nange-language yabo nenge-articulation. Emkhulekweni it's where we change ourselves. Ungacabanga ukuthi umkhuleko ushintsha abanye abantu njengoba de ngisho umkhuleko ushintsha wena uqobo. It transforms you, ikwenza ushintsha igwala, uwenza isiqhwaga phakathi kwegwala, wenza ibhokolo phakathi kwegwala, uvusa ijayente phakathi kwegwala, because it is prayer that changes things. Yabona ke kube nale acronym ethi push, ethi pray until something happen. You see, emkhulekweni fanele sithi masicela uNkulunkulu singabi njengabantu abangabazayo. It's mawucela uNkulunkulu ulindele ukuthi uNkulunkulu uzokunikeza, ngoba uthe uJesu masikhuleka sikholwa sazi ukuthi into sesinayo sizoba nayo, izomanifest. Ngamanye amazwi, we will receive what we pray for and it will manifest. Ukuthi time frame emkhulekweni naye enye into activator mfundisi wami ile yokuthi ukwazi ukuba ne-discernment. uJesu prayed 3 times one same prayer, wathi baba adlulele sitsha kungenzeki intando yami, ngokwami ngithi adlulele sitsha kodwa angenzeki intando yami kodwa akwenzeki intando yakho. Pray 3 times. Okwesithathu weza ushintsho empilweni yakho. Why? Emkhulekweni fanele ube ne-discernment ukuthi njengoba sengikhulekile ungizwile yini. Let me repeat the very same prayer on the second time. Ngizwe ukuthi ungizwile yini. Let me repeat the very same prayer on the third time. Then uzozwa, because une-discernment emkhulekweni. So emkhulekweni ungakhuleki nje unambo noma udamu. Faneke uzwe ukuthi uNkulunkulu ungizwile and lento angizwe kuyona ngisayikhulekela sengizobonga ngithi baba ngiyabonga ukuthi usungenzekile lokade ngikucela.